ćemo mafine sa čokoladom i kokosom. Zato nam potrebna jaja, mlijeko, kokos, čokolada, vanilj, šećer, brašno, ulje i prašak za pecivo. Najprije ćemo izmutiti jaja sa šećerom i vaniljin šećer. Ćemo u izmućena jaja dodati ulje i mlijeko. Suve sastojke ćemo sjediniti, brašno, kokos, brašno, prašak za pecivo i na kraju čokoladu. Sad ćemo dodati brašno. Sad ćemo staviti u rednu na 180 stepeni 25 minuta da se peče.